Good afternoon, Naibuana Ntubogo watanirite na batu kankuwate one kirenteto chiowero samwanja. Tukiambiria Rais wa Kenya William Ruto nethirite akiwa na witikana na yamo ya mendekithia ya Gen Z akiwa ntubone nde bukethira bukingwa kirira ya kumbeka runguru awe na yara tethira akiombeka yethire ya ikwo kirindwa ngimwe chethirikari akiadi utukubero na ndekibanteto Rais Ruto nekite wira nebo kwaranria na Gen Z akiwa bone bukethira bukareto urumwe na witi na mbere ndene ya thiguru ya Kenya. Mr. President, we're almost winding down this, but have you noticed that those young people, they actually have worked out the things that they believe you can take out and still be able to do the important things? Because you seem to have this elaborate plan, and I'm wondering where their views will fit in, because you seem to have this all worked out, but they probably don't want all those things. That is why they have figured out. That is why, you know, part of what I told you, Joe, is communicating, you know, and I hope this time round I find a medium where I can engage, you know, and I am ready to go to this place to engage with them, and I want to tell them this is my plan. Okay, tell me how I can make this better. Tell me this is not good enough, you know, change this, because I have seen some of the demands they have made. They have said that don't hire CASs, and I agree with them. They have said, remove the office of the first lady, the spouse of the second lady and all that. And I have agreed with them. They have said a couple of things that we already are in agreement. They have, of course, said some of the things, abolish the office of women rep. I've seen they have also said we should reduce the salaries of MPs to 200,000 or something. Some of those things are things that are not in my power. Those are the things that we need to do a whole of society, a whole of nation approach, so that if we are bringing down salaries from 1.1 trillion to 700 billion, that is something I am willing, and I am ready to start with my own salary, going down to salaries of others, so that we can all live within our means. Minister wa Remina Deithia mithikali ntiro wetere na wetike buna ne kiri ukura bore mawajani ndene ya muongo yo Kenya akiare mithika wetere na wetike mayani yarethirite akendo kiri mwaka yumuna nusu ndikiona nile kinene ki ukura bore mbona kuguneka kwa murimi wa majani kuluki nethirite kadha buna ne ithurano pirepi thirite bikibwithika biere kiri majani akiwa IBC nithirite ngwembe akiri urimi wa majani na wetithia ithurano biu na mbere urakubatire Boniface Mongera aina ronodo na kwena wirigiro bwa kwendelea kuriba kimera kia majani ninya kuingia morio toja gwetana mbere uria twitite eje ni hote mearie kwa ni ministeri meja ndhiru ne Kenya bwana mithikali ntori akeria ndikibante to thakenda cia ntukwena arua are ugetena kwethirwa gikumiro litiwa ministry ewe mwathirikari Kenya kwanza moromono kirinto shori wa majani na nekyo ntito shimarire ou. Since this administration took office in 2022, the total foreign earnings for tea were 139 billion. In the first year of this administration, we shot from 139 billion to 180 billion. That was 30th June last year. By today, and we've not sold the tea for June before we declare our budget and before we declare the second payment, which is popularly known as bonus. We have shot, or we have gone beyond 200 billion. Wagerithu wagitaramu kirimo majani kana gechongo validation ja kwangerekana kwambirwa kionda iko brand majani ya Kenya roterwa kiricho into bimwe bitumite majani ya Kenya yethro jena nkanya. The tea value chain is one that we promise this country that will ensure that we will look for greater markets for tea. We will make sure that we establish common user facilities for branding of our Kenyan tea. We also promised that we will endeavor to ensure that our tea gets into the national market with the brand of Kenya and that mark of origin. Minister mithikali ntori akwareja nyuma kwethirwa kinenkanira mpumishi ithurano bia directors ba majani birabira ithe twinkiama ya IBC
Meru, Embu, waziri Lentore netikaniria mpumiji aria uritie bara barathurerwe Pedro bekuja shati chero nya blouse baringe ichembe nthi ukuruna Pedro bagitira ntungoge chora barabereki manifesto jao. I urge the newly elected directors to immediately initiate the full implementation of reforms by reviewing the articles and memorandum of association of the tea factory companies to adopt the best governance practices. Once confirmed through the first special general meeting, I urge directors to undertake lotting that will guide the rotation practice to promote participatory leadership. Mung'ana jo 52 kumakirigana ajwari wa majani warwashimire kwithira bethurana aria bathurite rekithire baberu kana directors 52 factory mwake roterwa Nyeri ni etirethiro ikithurana indi kulingana na waziri Mithika Lentore no gitithurano bio bikithiro beithika kiumetwitite. Now, since the elections of the directors at the small tea factories are over, we'll also be getting into the next phase where the zones will be electing their also representatives who will also finally go to the KTDA holdings to elect the KTDA directors. Nke reporter Ntoshero TV weekendi kumaja kinginangine kinye kimushisha Nairobi mbita Boniface Mongera. Atongere ba kisiasa kuma kaunti ya Tharaka Nithi ne bauritia kari uturane na thire na urumo kenda Kenya yitana mbere na baki ari mbunge wa Tharaka agitonga murugara wete akarande na mbeo mbethe renjere moya kuriria ntaira mathina yo kendo chokaniria muongo yo Kenya. Paul Wakabithi na Ntetoi ikurumanira na migomo ya mbeo mbethe agathiguruni bakiraganaga na finance bill ya mwaka wa 2024 na mwaka wa 2025 migomo ire ndi bakimiariria atongoria Kathumba baraba kuimba imbiritie arambe kanisani ya Catholic ya Marimanti muthenya gwemthi. Please wacha Gen Z ifanye kazi yake vile ilifanya, batai funded by anybody, batai guided by anybody, ni mathugania mao mara tuinde tukwenda no ntumo maguteithia Kenya yemthi, lakini utuweka manipulated na ntobana na tongoria bana endeni mufanye hiyo shetani ashi ni dhaino mantu mara Kenya erengi na ntuba meanka erengi bare metikurudha. They have proved it is possible na banenkanira maoni mao bona matiko thikirwa. They came out in numbers bauga pana gatukuga tutikwenda gukarika ogo and they insisted na bathikirwa ngurika jore bako babe bunge nkibera umenye matimanda maroma siasa atongoria babakiwa ka makinya kari maturani babatiri kwarirwa to president wetu na athikirie ndeteira wa Kenya bakwenda auga na kwenda bakaranthi guru aina structure ya dialogue irakwenda conversation na Kenya structure wenu replica structure wenu ya dialogue na conversation ni ndame mwanka wa counties county chionde 47 governors yakare na inchi wake aranirie nabo abere bo abakwenda na obaboire bo abakwenda kwenda bya mazugumuzo maje county na niguma nintiaga constituency bigwe twana twetu kama na tatukuga ikothinere no tugwe tigo iwera tukwenda tumenye tumba guchire wera ata twana twetu me atukara tutena wera twina kithomo twina degree na ma certificate kwogunjira irio che kwaraniria twikwenda misukosuko twikwenda gitwikani thina kana kuga butikathinia na kana buthiana. Mujumbe Patrick Munene wa Chuke gamba ng'ombe no akiwa gitumi aringire finance bill ino kura ino yetu tuni twenda mauntu kurutha karuge riu turenda guceria mbia itari mwekere twikire sima ugukunde na lunche na barabara youth nayo yatwira bana iwezi enda hivyo itawekwa pole pole iri ne tutoga twitikirie no ndiru turaceretie mbia twauge every constituency itemwe million 50 wa muntu alikania na stima cia kwawe twauga alimu monde turaugite alimu monde mali JSS 46000 mandikwe na mangi 20000 mongerwe twandike 66000 giti kia gavana wa Tharaka Nithi muno kiri kithurano tukwata pato akiuga riri iri thiria mutharaka na ntumetu genuinely we need to be fair to each other. Wacha uongozi pia izunguke si mahali moja kila wakati. And Tharaka are part of this county. Tharaka is also part of this county.
tuli ba mwandu metu wana nwa mende gutwika governor and I would love gutwika muno lakini ndachuthiria ngauria bai after miaka 10 twikarite gatika ubaire titige mwana unge titige kathie bange bai gatude bande kugitate kumakanishania Marimanti Catholic nkiripotera uru wikendi Bitu wa Paul Ogwakabithe. Mubiashara na musiasa kuma Meru Timothy Kithinji na uriti atongereba kisiasa kuthikira karibaba baringire kura kenda baingia mobatuyo akere Kithinji wetengerekano musonde okigina 2024 niyo aranero na yone akari inde abunge beta na mbere uyiringira kura nturabo athureria kariba na kumara streetine kwandamana bakiwa ntubone bo bayinyilia na bakiwa abunge bandi bethrite baibateyaniria Kevin Kimathi na Ntetoi. Watu turari na manto ja maingi muno gi country yetu last week na manto jara yatathongi turegirwe boi muno na twathura indiguru yetu uria retite Kenya indiguru na a promising muno na our youth they are very promising, very educated. Itokuga leaders betu ba recognize youth in the leadership na ana betu tuliuga ana baria bari o meaja bokire barombe ite bia leadership kenda bomba kulindi country with a new mindset ya kuthugania untu boja ira tukuga leaders barabareo bando itobwendete na bwi leaders betu makosa ijaumaira lakini tuiromba moso our parliamentarians tuiromba their loyalty always should be with the people. Their loyalty ibati kwithirwa nkoro ciao mito yao mathugone jao jabati kwithirwa jai na antu baria babathurire. President kwina 3 arms cia government, kwina executive, kwina judiciary na kwina parliament which is legislature. Toliuga MPs bamenyebo i legislature na gintu kiria ba represent law making ile ukonie mwananchi but mwananchi akiendaga nontu mwananchi inyo mwira gintu ikibugi na ati kuga ikibugi utiumba mu force kwa hiyo tubere itubendete na itukoromba Meru inko barombera orekeri mbere bare no babaritene na tukabategemea for the next 3.5 years na bakeja kuromba itikairi tuga escalate manto yetu nontu tukenyange gintu kya muntu nontu alinda ire batu tu responsible kiwe kwa uto ne ana betu na ni baba betu tukaba tugeta kurwa nabo lakini ibeje ba tukarie na tubende lakini bamenye kuma na arua they represent the people not the president not the judiciary but to represent batu ya antoba Meru na itukoromba leaders betu batembere antu bao na babete na kotho ikuba aporonje no ntu bakorewo bathikira no baba ya aporonje na antu na abu ambwire nya Biblia ni ikuga rekanira maita 77 times 7 kwa uturekera leaders betu na ibeje batwire na inyabongo ntu bathithagia kwi gintu kiria basukumete bathithio membi ikyo gintu baronete ikyo gintu kiria kibaterie na itukoromba ana betu Gen Z ba to beta Gen Z na babangi itu millennials bajukie voting card no ntoto abategemea mono and that is the only way normal mwananchi akomba ku make decision ye na ari na inyabo street utin decision ye kame kwa street ine ndongi tujukie kura 2027 bali ingere oraba kwenda inyabenda tulingira Gen Z ou kana millennial kana alpha kana generation X tulinge nau lakini gintu kiria kiabaikia nawe gintu kigwitwa atia kura antu bajukie kura bete baringe kura kenda ba making decision cia county yao tutarigereti kairi ninkuga ibwega sana Meru no ntu ba support ira bompete mwanka thai inkugwirwa mono Nukuma kirente tuno tukuona kanya kambirega kuno kwete kuraya nchokerete na Nteto ingi. I'm hapo. Leta driving license. Ala.
Naona hii gari ina makosa. Ina makosa kabisa. Na hiyo ni muziki gani unaweka hapo? Ongeza volume kidogo kidogo. Oya kidogo tena. Hapo. Tunaulizaje? Ni station gani hapa bana? Tunataka kuuliza ni station gani bwana? Angalia mumbavu. Unajua nafikiria tunampeleka kwa station na tunataka kujua ni station gani. Weru FM. Unundune ija weruni. Nilikutengenezea kitu. From different worlds, come a trio with a shared destiny. Nikulinde na ikuongoze. Where will the fashion runway take them? Mimi nitachunga maua yetu vizuri sana hadi wewe narudi. Family business is everything. The beauty and the beats. Shanga, Monday to Friday at 8 p.m. on Maisha Magic Plus. Nukuvanga gweta kuongera kithomo gyaku nthiguruna ya USA kana Canada. Ithiro iri undergraduate, accelerated nursing, masters, PhD kana kurutana America. Africa Airlift Initiative ibakumbithia ukinyania untu bubu. Nitwajanaga visa coaching, career guidance na motungata jange ja gitumi. Turingira thimu ukurukira 0719 857 754 kana 0799 047 279. Riongera obishi yetu ira iri Nairobi, Muthaiga Square, Ntagaro ya Muthaiga Police Station, first floor, obishi namba 7 kana obishi ya Nkubu GM Plaza, second floor, obishi namba 3, Ntagaro ya Nkubu Police Station. Africa Airlift Initiative, success beyond borders. Wapwani mpo, Kilifi na Kwale tumewasili. Sasa unaweza burudika na Star Times DTT kila maeneo ya miji ya Kilifi na Kwale. Tumbuika na vipindi kemkem vya kusisimua katika station yetu mpya ya Rainbow TV Plus kuanzia Julai tarehe 1. Rainbow TV Plus, kina cha burudani. Wasiliana na customer care kwa nambari 0719 077 077 hivi leo. Upate taarifa zaidi pa kununua DTT Star Times decoder. Uenjoy zaidi ya channel 75 local na international. Usiwachwe nyuma. Star Times. Enjoy digital life. No twiro kithangikagwo ni mirimo mwanya mwanya na ndiuga kwa nkoro kairi. Mokeo Nutritional Herbal Clinic turiaja nontu bwako. Tutiritaga murimo josukari na mieri 3, high blood pressure na mieri 3, arthritis na mieri 3, low libido na ntuko 3 na thenewe kathira buru, ironda bya kiu, alanjisha mithemba yonthe, thina ya mugongo, kwaga mwana kiri antu akana arume na mirimo ingi kathumba. Aja Meru, obisi sheto ire Kalkia akwena nduka inene ya Magunas ire yari uchumi na turugura kwambiria thaijire sharuki iri mwankatha 10 ya muciogoro. Maoa turisa Macloch nyuma ya Ken Silva na no turiongere ntuko cionthe cia Jumatatu na obisi sheto iruguraga kwambiria thaijire sharuki iri mwankatha 10 ya muciogoro. Nkoroki gwatania na ndagitari o munene mutaaramu Njei Mburu ntuko cionthe cia Jumaine kwambiriria thaijire na ndaika 50 aja kwa Weru TV. Kumenya mantu Nkoroki araniria na ndagitari o munene mutaaramu Njei Mburu gukurukira 0721 640 369 0721 640 369. Mokeo Nutritional Herbal Clinic. Tunatibu, Mungu anaponya.
Bueno, tuweta na mbere kurumbira nteto chiweru thamo wanja tuicokera kiume kikire mantu ikie kuria mwana daktari na utariria thina ya UTI kireto kenke nora yumba kuriru na kinya kurigitwa tiraywethera wikiwata twana tu Yendera twaririe mantu ja murimo jwa UTI kana urinary tract infection ara mwana etherwe na murimo jwa maumao na mbuge mono murimo jojo gitwa urinary tract infection kana murimo jojo infection ye mubuko jwa maumao iyo chumburete ana baba inge muno na nkenda kuga ujo mono mwana okwena thina ije murimo jwa maumao kukethwa kwina gintu kia mbere kuboba kauga oni kuiwa rwaka inkiumaga. Number 2 no there mwana okuga gutaika na no murimo jwa infection ya maumo enayo. Number 3 kwibangi bakaraba igwata mwanki. Number 4 ndiorora. Number 5 kumaimotwe. Number 6 kona mwana aliuga atena inya na kugethira inya. Number 7 akarakiwa kiuge kurumana. Number 8 mwana akarega kurea. Na number 9 no there nya mwana oku akiangiria kugenya thina ya kuanja kana ya diarrhea. Kwa ndenda na kuga atire infection icha maumao mono ina achuma no kethera mono twana twetu tuije itoko watwa ni infection iji na ningenda kwira mutegeri wakwa atire kana gakuga kaije kakura gakinya miaka 2 kanyamo kawega kumaga igaitanwe ugaitanie no to bakwetho antanta cia muthiesa maumao sieja ikaiga no to itena pressure ile ora muntu akumaga ntanta cia muthiesa maumao ikeja cigare gatigati ga kiongo na kaka for skin kana ngozi embere ya na ndio kethera bacteria igakora iro arafu igatonya pole ndene ya gurethira kuma igatonya igeta mwanka kiri mubuko jwa maumao chajujo jwa tamblanda na ndikuma au na etho tumba kuthinoraria kanyamo kamwana oku no wite daktari agwitanirie ko na koni oraga kathambagwa igana rukoru rutega icira gatigate yau boja iri mwana oku nawe mwana omwari nawe mono tona twari tutukara twigwatanga wa infection ije ya maumao ni onto bakwithirwa ambio nyomera yao uria expose kana yo memono ndike tumiona twana twari tutugwatanga wa infection cha maumao mono na mono kibioro bibio karira na kingi nakio kana gakari no ga contaminate na pupu na igyo tumitugaga atire mwana no immunity ni especially kana gakari no mwaka karitano imuciari wako urakabadete gutumira tissue kari ke gupupu kuma mbere gwita nyuma indi kana nako gatega gakona kuma nyuma kwija mbere ikukweisia konde ngera kwira mutegerio kwatire mwana muritana gutumira tissue especially kana gakari na mono bioro bibio karira mono gukombekika twana twetu twari tukatha tutumira bioro bibio karira kana etho ti ungi buru kukaika banyogite tissue uri wikirendene ureta pupu rujirwa rutemo sprashira kana rutimo chokera ikiaka contaminated na gakaragia ga infection ya maumao na ningenda kuga ucho ana betu bakare benyu nyaruje kwa wingi na tubere bakaraba gikamomo egitarira aja ana mono beta gutindania igitara abo tindania na ndi mwana akethwa na ere bise kumatindene atirikana inya kumaga na ndi urogwika maumao mwana gwika maumao igitarira aja no uwe na risk ya kugia infection ya maumao na ringi nakio akara bate kunywa ruje na no risk ya kugia infection ya maumao ikuingia ko ndingi enda kwira mutegeri wakwa atiri ana betu bakara banyunya ruje na wigwa mwana au karakiuga kiu na ate kuanja kiu na ate kuria na iko sibitari kintu kia mbere na thirwe kithimi kia maumao naomba kuthani infection ya maumao nayo na kuma daktari owe akomba gushughulikia infection yeu na agakara bwega. Mara Sugar ni bon chamba cha National Super League kimeraki nyuma ya abo kwithira nende bakirike kimeraki na point 84 na inya point ishele yake mbere ya Mathare United.
marani barethire bakiuro kiri mucetho yo muthia ntuku ya oro ni Vihiga Bullets na barethire bashindwa ngoru shile kwa imwe. Bola kwanza wanasawazisha mara hapa. Boniface Otieno jaza mpira ndani, bola pili ililetwa vizuri naye Wardvin Okoth. Nimekuwa na less players, namba inafaa 25 30, nimekuwa na 25 players. Lazima tajaza pengo ya wachezaji watano, tajaza kufanya, lakini nitamaintain wachezaji wangu. Vijana wamenang'ana, ukiangalia vijana wadogo walikuwa na tamaa ya kucheza hiyo Premier. Lazima tuwapatie hiyo chance ili pia wajibike ndio kushindana. Bueno, tubakutha watanite na unikiri nteto chioro tha mwanja nzito ingi na njira nda yani the mwana nusu na tha ithatu na nusu ithira wina uthenyo mwaya bitawa mutembea dot.